这一生最美。
让我们认识你，真的是如此如此的美好。我们赞美你，颂扬你的名，是我们一生最美的祝福。哈利路亚！将这样时间归给在天上的父。在这里，我们也特别感谢主，欢迎我们今天有特别来宾，是我们现任的北国小的陈惠美校长，还有我们她的丈夫尤兰金老师，是已经退休了哈，感谢主，让他们一起参与我们今天的礼拜。那我们一起预备我们的心，阿里莫对，请默祷。耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现在你的身上。万国要来你的光，君王要来就你发现的光辉。乌扎撒勒曼安娜乌林尔林尔，杜萨伊嘎查万，萨嘎那真正安娜啊伊杜啊，那阿拉那。拉瓜乌里马斯拉伊兰，孙诺西马斯多德拉尼马杜，乌里比达努孙西马斯爸爸孙多里古尼马杜，那阿拉那乌里马布里斯多苏德拉马尔嘎皇帝安娜乌里马布里斯。Uta dua malu dalam anak nua semedas atau， 我们一起用我们的诗歌来赞美主，请翻开诗歌第5首，请起立。Amen.
里咖喱包包，属比那玛yan阿们多啊法万阿道，那么高亚们斯门奈斯马巴拉巴斯达努顺kemasi多属盖高gemau kau多属sawan sanya kagayan itatalan tanusun nu ijua nas basaliu tanusun katua nia betul ulasu sini pasukan amen kimen semenasnai anga maleva tuanya hinai kasawan ijua kadelevan asu bapa nagi tak bulan dan wamen lihai kemasi padeli pada semacufung anya imuli yaung pinaga luangadan wanya mailaing adi Yesus Kristus amen. Amen. 祈英文14，诗乃121，请翻开我们的诗歌本26到27页。在祈英文26，诗乃23，在46页。我们女生先念。Asmas, Lua, Uji, dan Magen.我们一起恭听今天的读经，我们请青年团契。今天的读经是在彼得前书第4章7到10节。平安。
uli mandalun anga wili-wilinga no wili-wilinga noa manga saka kibabaling ngawu kan karena pasagentu sanu inuli namasa dalam bahasa nala mawa naba nasa edan mun mala diliba ayat 2 ada diliba sikauliba noa masa biar pasali ulang mun mara bahasa talu maya nala dengar nala dengar timun antara macitici dilan namasa lupa kula mun tua sini baati nun semas mati mali kawa saka ilaimu tazua sini baati nanumun ta masiti early 爱出盖老师嘛。大家平安。万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，诚心祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱人遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神还恩赐的好管家，这是上帝的话。谢谢我们的青年会，把高道的斯奈，有请我们的诗班。Saudi na kinsiman dulu matu-matu ni raja-raja. Ijin siya mo kagwa na takin tu na lindawa. Oro sumna ya maratu-tu marbo jupi-jup tasana. Saya suara sepan nalu nahi orang jenama kakian saya suara dia tu-tulan. Dapat bapa sejunaran makin dandanan takin samuran nyawa.喜欢着我。
谢谢我们诗班，预祝我们诗班今天下午在玉泉的圣乐观摩有更好的表现。接下来是我们一起来领受上帝的话。阿里高嘎比多盖瓦兹马斯。新年嘛，我们都什么什么福乐加平安。那其实嘛，dia ada awak. Nuda betul yang tahu na ta kuyu mideo. Uga tu juli ci ni. Na pacung ten do ta si sapa ya berada pada saya dewa. Sekarang itu ada si bintang awak. Ada dua ta si berpalingan-lingan, ta si padel-degan, tua lu macam ni na nama zaman na si sapa ya berada pada ayah ta si hotel。921对我们来讲是一个很沉重的记忆，因为这样子的大的灾难，让国家决定让921设定为国家防灾日，为的就是要让我们有更正确的防灾的观念。未来遇到大的灾害的时候，无论是风灾无论是地震，甚至是战争，我们能够减少伤害确保平安。比如说是一个那么说ada Papua Baru, kalau itu kemudian tu nama dia Desian tu pada kesulungan tu si Selapai, tu macam itu kesulungan tu udah gawe-gawe ta sadirungan, sana makanya itu ini kena Selapai rawat, tu makanya ini ada suliwatan. Ikat sawan, itu nama itu suatu tindakan tu adalah kesulungan tu ada si Selapai. 在我们属世，我们都会觉得防灾非常重要。可是今天我们做基督徒的，我们有没有那个预备的心，准备主在？彼得在刚才我们读的圣经当中的头一句话就说：“万物的绝局近了。”彼得讲的是主耶稣将会再来。 而在圣经里面记载的，当耶稣要来的时候，在这个地上会发生很多灾难，无论是天灾，无论是地变，甚至战争，或者人与人之间的关系。所以，当我们看到灾难来的时候，我们也在被提醒说，主耶稣似乎要来。也因为这样，彼得在说万物的结局近了之后的，所以后面所讲的这些话。 都是告诉我们怎么样去面对我们的灾难，在困难的时候，我们要怎么样去保守我们，不只是有能力去面对属世的灾难，更预备好我们的心去面对主耶稣的灾难。这开始比对我有点多是需要在这个个烧点，什我如我两个这个烧完呢，我老母就我来这个烧完呢。 这叔叔的比如，从住的我们那个新家，那个就是我们多一个40来个草湾，我领阿布，领阿姆，我们是本地人，那马来人，领那样。Sekarang kita ini dah kain ni madu, temurun turu, wau picu, semangat jalan. Karena itu pasal sulit dan sekarang nama kain itu nama picu lah, itu dah saruan nak kisungan tua, si serapai kacauan, katua mantu di Yesus Kristus. Sahabat masih banyak itu menatu ni pikir, kepada Isamula, kiuman, tunggu pada itu, nama kain itu nak kisungan tua, mantu di Yesus Kristus. 所以，我们今天特别从彼得所讲的这些。 我们要注意的是，从那里做好预备、反省、准备好自己。无论是遇到属世的灾难，或者是主耶稣再来的时候，我们已经预备好。我们要注意的是什么？我们要努力的是什么？第一个，他说要谨慎自守，要警醒祷告。谨慎自守是告诉我们说，我们知道，在遇到灾难的时候。
我们非常的稳重，我们清楚知道我们该做什么，我们不该做什么。而这些能够让我们清楚知道我们该做什么，知道什么，而不做错的选择，来自于我们每一天努力的读圣经。有人以为读圣经没有用，读圣经是让我们更明白清楚上帝的话，不只清楚上帝的话，也清楚上帝的应许，也知道清楚上帝的权柄，跟清楚上帝的应许。因为我们清楚，我们了解，所以我们不会慌张。就像我刚才在唱那个会前诗歌的时候，我的帮助从何而来？圣经里面告诉我们，帮助从创造天地的耶和华而来。如果我们清楚知道，我们就不会慌乱。在灾难、挑战，或者是在碰到一些困难的时候，我们能够做正确的判断，做对的选择。开你比如，阿上，有暴力高度，把手术到开的什么？我来问了一个，对他按有的人。Mula ika sa pasaryo sa pilihan patsumungon to si Sarapay patsumungon to ulumantin di Yesu Kristo. Asa susunod na samo daw asumpo na kay na sama saya. Dina sinya to su dapat suya to urungan. Nito ma sumpo so boda si siupay. Hoy ini yakama yakina ang pinantizan ni Wada sa pula ko tita sabi Aliwat ika kayo sa ila dati ang matulog tumasong puso o ta sisiw. Ni kay biwik sa puso o ta sisiw. Ang sisumpuan, wala na kamanagin na kayo sa mas. Wala kamanagin na binarokan na sa mas. Wala kamanagin na garang na sa mas. Wala kamanagin na sini kisis na sa mas. Wala kamanagin na matutso. Ang namaya na sumay kasauni ka sa masalitin ka patay na ay. Wala masino ako pusarada. Nagpasok ko na si Sarapay. Atau pula nak cemas, masih-masih doa, nak berarts doa ikat sawan nak cemas ah. So kawan ada so pisu nak kemenang sudah nama doa, aki itu nak cemas, ikat dia nama baru. Kemenang tu doa nomor dan pilihan, kemenang tu kemudian tu nak kipusan selalu mapasal di kita. Dalam macam besar. Inuriu. Inuri no ito ang sinja, madumadalit ito. 当我讲到警醒祷告，对我们来讲好像没有什么特殊，可是偏偏就是因为我们没有觉得特殊，所以我们常常忘了祷告，我们忽视了祷告的力量。因为祷告不是在每天求说我要吃饱，我要干嘛做什么，而是你要去了解上帝的心意是什么。配合上帝的作为来祷告。我们简单的来讲，守望的祷告。我们有在彼此守望祷告吗？我在座可能有几位我们的长辈，我们可以祷告2个小时、1个小时，为了什么？提名祷告。他不只是为自己的孩子、为自己的孙子你们提名祷告，他也为他知道的弟兄姊妹们提名祷告，所以他可以在守望祷告当中，用他的信心，用他付出的祷告来守望所有的弟兄姊妹。所以这里讲的你要精心祷告，是要让我们建立一个用信心不断祷告的生命跟生活。也因为我们明明在祷告当中依靠上帝、交托上帝，也彼此为对方的遇到的灾难、困难、挑战祷告，才会让我们在面对灾难跟挑战的时候，在我们的心中，上帝的回应，让我们有出人意外的平安。而且inuri no yang nama sang pasangan, doko dia sinja tu so kita nama pola. Isang ni kena macam tak inuri. Ama inuri kadang-kadang men bikasa inuri no ada kan inuri no tak ada kan inuri amin. Macam mana kasih Sarapay inuri dan kita usahawan inuri dan Azata si inuri kita ni na penuh na.
Ya kau ikut kemelang-kelang tu anu mah orang cemas. Jadi salinga cemas tu si inuri aswala. Jadi salinga cemas tu si inuri aswala kasi selapai. Susi kidiwa. Mana si ibu inuri dan mana tak kata itu nak apakah pada tak inuri. Mana tak mesti nak bawa tak inuri. Nama tak ada mana makai itu nak mabasuh sudah tak inuri. Ini yang betul tekan tu ada saruan tu ada irangizan tu semua. Nama tak tahu mana berbicara itu nak sehubungan tu ada marga si serapai, marga ikan tindangan, ada sesehubungan. Sekarang kan nama tak itu. Asal sehubungan itu ada sulibatan masih ada itu semua. Ada inu dia cocok. Masa dosa, 第二个。彼得所说的要切实相爱，完了第另外讲了毛利无力的。上个礼拜牧师有讲说，我有对我父亲有很深的遗憾，那个遗憾是有些事情没有来得及说。当灾难突然来临的时候，当主耶稣来的时候。你有没有什么遗憾？对你周遭的人、你至亲的人，有没有什么遗憾？有没有的关系还没有修复好？我爸爸走的时候，我不在场；我弟弟走的时候，我也不在场。我到告诉那个大庆医院，已经是冰冷的尸体了。没有跟我说一句话，我没有办法修复，我也没有办法去改变什么，因为时候到了。所以我要问大家，当面对大灾难或主再来的时候，你真的没有任何遗憾，或者想要改变什么的吗？对不？周遭的。所以这个在提醒我们，在我们还有机会的时候。好好的彼此相爱，与人和好，彼此接待，甚至彼此的不发怨言，彼此的饶恕，不会在大灾难来的时候，耶稣再来的时候，空有遗憾。我相信921死了2000多人吧，伟文，这些人这些家庭难道都没有遗憾吗？有很多。我们不希望成为其中一个。然后彼得又在说：“你们要互相款待。”意思是接纳、接待、爱陌生的人。爱陌生的人是什么意思？跟我们不一样的想法，跟我们不一样的看法，甚至不一样的做法，在我们的家庭里面不就是这样吗？你的兄弟姊妹有跟你一样的想法吗？你的孩子有跟你一样的看法、想法、做法吗？你的家人每一个人都一样吗？有的你觉得可以接受，有的你可能无法接受，甚至反对。可是互相款待的意思是，你要接受，要接纳这些不同的想法、看法、做法的人，在还有机会的时候，与他和好，与他彼此相爱，这样你才有力量、信心，甚至没有遗憾的去面对可能要来的灾难，或者是主耶稣来的日子。而那把老师来是爱你比较，我的弟兄们问我呀，你们在上上你手，比如我在什么的？Doa-doa ikan nak kaya mana dekam, kau yang gimana? Namanya di aku betul kan di kecil. Kasih umur apa ni bajai license kita nak biwi, macam ni kan kau takaran nak lagi betul nak mana betul gimana betul tu. Gimana kan jadi nak pulang? Ano man
是啥？其实拉拜不了了，我才有毛利不对。Ano naman din sa ni Yesus Kristo sa rumah Satan. Kini semua zaman kasu samazan, asu salingan, tu kilenguan, tu pasakat, tu ay iya ka kanay ka na matata kanaya. Taray semua. Asya yung ni puro sisi, kiliwagan dulsu, kiliwako dulsu. Kilenguao, pasakatan, lagi ko sa nakoy bisu asu samazan asu pu ay no tebili. I maka su na po piso di semua doa si sampai kecauan pada mada Yesus Kristo. Inaya. Pada orang-orang pun ya, orang kekuatan mah. Orang pun tetap macam mana si baru-baru makin teman-teman. Namanya tetap kena sebulan. Isu tak kena temraya. Inawi ya bisi baik ada si pasukan si pasukan. Isu ada kena si. Ini kata senang memuai. Isu tu sebab itu apa? Tahu apa ya tu? Keliwakan. Orang kan nama saya sa dilungan samazan no tebili inaya. Apa ni berikan asinayo? Walau pusat seradu, walau iskau-kau dulu,因为他是外族。第三个，彼得特别讲的是彼此服侍。我们有很多不同的恩赐，可是我们从来没有去发现，我们周遭有许多身心灵跟环境各方面带来的挑战或灾难，造成我们周遭的人他的需要。有时候我们没有注意到。请问，你知道你的先生、你的太太，他身心灵上面的需要吗？完全知道吗？你的儿子呢？你的女儿呢？你的兄弟姊妹们？你了解他们多少？他们可能在很多上面需要你祷告，有很多希望你安慰他们，有的希望你陪伴他们，有的希望你能够扶他一下，有的人你要斥责他，让他回头。我们做了吗？上帝给我们不同的恩赐，可能是祷告的恩赐、安慰的恩赐、陪伴的恩赐。我们常常把它用在外面教会外面的弟兄姊妹，但我们常常忘了用在我们自己的家庭当中。有时候，为什么有的父母亲跟孩子的关系非常恶劣？那不是一天两天造成，是不断的失望，不断的被不接纳，会造成这样子的关系。其实上帝给我们不同的恩赐，让我们在家庭当中，在我们自爱自亲的家人当中，彼此的服侍，不是只有我们服侍人，我们要让我们家里人都彼此服侍，彼此的来看见对方的需要，来彼此的安慰，彼此的带领，彼此的茁壮。不止这样，我们甚至可以在我们的职分上、位置上、专业上，作为多人的助理。早上我们说921的时候，景象非常的辛苦，明德早上有人礼拜。比如说他在马家分队的时候，马家分队的时候常常跑去哪里？去山上救人。他的职分是去救人。他在救人的过程当中，让那些急得像蚂蚁的家属得到安慰，哪怕是即使是死亡了，他们非常感谢这些消防队或是义消，把他们背下来。那当然，救活多真是更加的感谢，成为那些人的帮助。我们每一个有不同的职分。早上雅玲也有礼拜，我说你在诊所里面，对那些生病的人，对那些长辈，做好的服务，让他们能够在这样的医疗过程当中是舒服的，是被尊重的。我们有老师，老师在学校里面，在这个位置里面，你可以给孩子们很好的教导。这种不同专业里面都可以做这样的事情，成为彼此的帮助。
让我们能够在面对灾难过程当中，我们不孤单，我们有很多人为我们祷告，很多人彼此的服侍，来面对我们的挑战，或者是灾难，甚至是耶稣再来的日子。在开呀，把今日di wako pada kesekau-kau lu no ya cung dah dalam bila no ni kata na seman nemahan udah na sama pasangan lawas saja baru binarungan kini meneman anak pasal tu ada cengkeh Pak Izonu ada ciket, ada lalumu, nu pacung dan parpuya, sasadu rumah baru kumlangsun ini. On kumlangsun macam suna semasa kau bicara asola. Nama tayo kinum naman. Pasal ini orang binarungan. Bicara pasal itu Marsudu di madui kasasau kata kemda. Bisa ni kata na pusaran, bisa kita nak kota zamana masalah parapai. Rio na matazua ta dalam udagana. Makin kita kidiwa, makin kita inuri, makin kita pusaran, makin kita assemblage ke warung na cau-cau. Makin kita pusaran te madu mabigatsa. Pinawayan din naman naman ni Ma dia tabaray. Kung si kamanguan na di maima, sarapay wajay ito na kaya sa pila. Ni kong nomi na semasa pag-picture inuri, si pawai semasa asuntos pinanindera, kasi irada ni kasawan. Makaya sunod na masino ang pusara ito turuwa sa Video kisah sultan pinibaza, anak tuisyo pinibaza di apang 你说那退休消防队，你说那新系那退休，macam-macam dia kira macam makai itu nak pusat tua, dulu buat cocok, tua jika makai nak sasaran, ubico di sungai tua, orang si sungai nasi serapai tua mantu di Yesus Kristus. 所以在圣经里面，彼得。 所以之后讲的这些要求，这些的教导，是要让我们如何面对灾难。但是最重要的不是说我们要面对的灾难有多大，而是你的心准备好了没有？从我们信仰来讲的话，你的信心准备好了没有？你的生命准备好了没有？如果耶稣明天要来，你准备好了没有？ 哪怕明天发生了战争，台湾被灭了，你准备好了没有？彼得告诉我们说，即使碰到这些，我们要遇到这些，请进行祷告，请为所有的人守望祷告。彼得告诉我们说，面对这样子的事情的时候，之前。 你要确实的建立爱的关系，跟上帝、跟神的关系，你要恢复好，而彼此真正的相爱，相扶持、相坦待，跟互相的接纳，更要在混乱的时间当中，或者还没有混乱之前，彼此之间做神恩赐和中间的管家，成为别人的帮助，成为别人的安慰，跟着别人的祝福。 在我们的家里，在我们的部落里面，在我们教会里面，所以我要问大家：我们能够有预备好了，预备未来的灾难吗？我们有预备好等候主耶稣再来吗？在来的这些危机跟挑战当中，我们是否有预备好了？ 面对危机，仍然有喜乐，仍然是积极的，仍然是平安的，还是因为还没有预备好？我们挂虑，我们担忧，我们害怕，这是我们要做的选择。看一段是秀，我们录的那个，
Rumah tangga yang kesemua itu si serapai Tuhan mati Yesus Kristus. Tapi ada kekurangan. Nasumbiang asun ini, azam mana sikit wada-wada. Dan ini Allah macam kai macam-macam. Woi, ibu tipu-tipu, kai dulu. Mereka betul-betul ada video. Pada kerja aku, pada kau lu, ulama nak berpicur, ulama nak makan kecuan Tuhan si serapai. Ayah tak buat. Pergi pada minta mereka dia hati sunnah jaga. Lagi pada Ramadan. Anu mau ibu dia wajah ibu kacawan. Mau isi dia wajah isi buku kita wajah Taiwan. Sama-sama mereka bagudama murid di Taiwan. Pada masuk. Monomi nasu saudara nasu kinam-naman. Monomi nasu kintoyan nasu rumah, nasu hanuma, nasu kadunangan, nasu kamaya, nasu kinam-naman. Mano ika kinam-naman nasi. Kaya kinam-naman doa aku asa kinasabugdan atiba ika ko kinamainan. Atiba aku muda, jo kasama ta, jo muda. Lagi pa dira masuk. Orang tu nak makan na kipader. Apa tu dia? Mereka seserapai. Ini. Apa tu dia? Ini di Yesus Kristus. Mengapa dia macam saya ada sulibatan. Itu ada maruan, itu ada saruan yang kena bawa bisu mereka ini mencari apa. Mana Yesus kamu cuma saya kira awam. Itu anak itu ada ni sadurungan Nasi cuang kata sangat sa na Rumunia dulu ada serapai iba Taiwan. Cuk sudah nya barang mau tak pakai wajah itu akai ni pidiru. Wajah itu kacawan dalam mauri. Bagi jiwa-jiwa ko pada lemah mau. Mea tidak ada saluan samudau inuri. Pada kis kau lu pada tang zu ayas di Pitiru dalam macam tu kepada raman. Kemakaian lagi semungan tua si serapai kacawan katua lagi mantu sunan yang lain. Mana-mana kau macam masa suka ya cuk. Ijan mau nayaman, ijan mau dawaman. Ijan terai kaman jalan dah ayam na kinum sana marawat sana temar tu suka ya semasa pasusuan. Sangat amat semas mani-mani bawa bicuriam. Walaupun anak pasir, ikhya penusun yang saruan. Anak makan pemuridan, mari jiwa-jiwa, mari pusat-sarat, mari inuri, ikhya penusun. Ayah kena inuri, ikhya memperdengarkan Yesus Kristus. Amin. Amin. 回应诗歌316首。圣诗316首，整个一段什么一段古代打不噶多呢？什么来数给你吧？给你数，在哪里？ Oh
把祷告奉献。圣诗184首，我们请林永斌长老。Mereka inuri. Boleh jemrangan semam palasan tanusuna nia kamasmasi tariwawa. Nia pila kapitula na adaw. Ijua suna nia semasa na lumaka wana kizang karena na kalamasi di sini dan. Sana sarwa na sulia kaman. Palme kijua ni akinarena no suwar no supinman wania parutan wania rundakan. Nakuha malimali ka mas na paskasun. Sa tuso na matutunan na magkaswala ki maleko asuma alias mas. Izua niya kinasiwar man niya alwana niya pujangaran. Awin si pagawa kanusuna niya mas. Ulang narat ki mali atsa tuwa susensingan. Imaleko niya kiukay masili. Nameota ala pagawa magkaso iwa mapulat. Ula so chinaluan to so mangwan ati wa tegri uliana kiau na pagawa atas wadane kinanti Yesus Kristo. Amen. Amen. Pasmano da dua sensengan,请李永斌长老。大家平安。Baik saudara kawan coba. Pasuna pada kini semuanya desa sa isiokan. Tazo anari jadi mari tua koga suju yunichi. Azo kadang-kadang atua puji hang anari hai. Izo man taida man takulu sama spar. Azo ini asina wa takingi. Izo ulma kujo taida pada pulu sa siwawatan. Na padama yuri kaya sa usuan ito aman tapuro sa amarosa. Ay siya man ito at kitokay. Ito aman patapuro sa aman lima. Ani chugakshi man tapuro sa aman lima abando. Ito as pateday awapuro akinkin marosa sinsi. Na padama yuri kaya awawurungan ito aman tero. Nariya ka ketuansi. Ay siya man ito ahudingkay. Ito aman tapuro sa amarosa. Ito kudos pateday. 50 akinking. Ay siya man ito ang mga suso ng asin-silyo. Ito ang marusa, usay-tay sa tapurawatan na kinking. Anisyo, mantakuro sa amatiro. Ito ang kujol, unmapuro sa tawatan na kinking. Na pasunawat na kinakakirehe na gukumi.
做草草那里还打做家庭里还天，伊做嘛比多不落3kilo。那不是那话家经济，还去嘛做家西林的做家木一管，那经济做嘛打不落3万4万，伊做入手了，我就38台。伊做那就不能经济，嘛打不落3万4的。Ijo sepatah orang, 5 kujul sahun maidan. Ijo na kanisya tinggi, ijo mampito, ijo alok kujul sa pitaidan. Ijo na tanjung tinggi na macelo, ijo kujul sa 5 maidan. Sa lo terkenal ijo ka tinggi na ke sama sanisyo, ijo siwa orang, rusak kujul 5 maidan 50. Aisyah malah jadi sabula mal tertek. 那不是那话，就是现在你到单位来修改，侬国家做的就有你去给多改，后的给不是现在的真言城指示，后的我讲，请我们生意组再安排那个明辉，因为正宴有时包括礼拜天的哈。这里的手边呢是修伊玛的多到这个里马路过，伊玛的多takulu atau sepada kayan，伊玛的多nakalan atau siwakalan。我们没有门徒训练吗？还有另一个那就生业组我们门徒训练暂停，我们是练歌在多时代，伊嘛在多幸福关怀组。侬国家做的就如果你是还说家己厉害，你是国民是嘛5万，比国智慧长老是嘛做你国民是嘛在李王绕，比李金光长老是嘛做，还说上国民是嘛就拉巴拉，比陈秀义长老是嘛做，还说用国民是嘛在马尔德，比修炼部下是嘛做。还说国民是嘛罗拉贝拉，有林志明指示是嘛做，还说嘛这高我是嘛这点运动跟陈明德的家和的教育牧师是嘛做，还说嘛那边农村多家家厉害，还说多你叫你不生心安，还说你是叫多大家嘛在嘛那估计行多估计行的教育牧师母女，后的膝盖叶林姐指示。林姐有没有来？林姐来了。6点半的事情，真言城指示9点半再请我们生意组安排。后来经典以郭智慧长老周报告，林永斌长老。后来马祖多加斯奈，马来多兄弟团契，献师兄弟团契，我们音控陈明辉长老插花是第一组。后来什么不多是修多马祖做龙。还专门在多时代，陈秀义长老、林美花执事、蔡金春执事，还去多的九角下九英，你们的多一起公民，后来信息分享校长林竹君，还有新效力布萨兰、韦以、李忠、雅云跟以真，还专门多大各当家家厉害，侬在为了你秋天那龙安我给还准备特别报告7、8、9生日，我们庆生会的，要吃蛋糕那就不了。主理是林永斌会长，李丁丁、林阿莲姐妹。你们老兄盖今天要礼拜吗？没有好，兄弟团契今天有没有？你们拉我来，那么从一点我的我的厉害莫。好，等一下你要练歌那个各团期结束以后就练歌嘛？喂，还是你们这样？4班要练歌。青年会就按照你们的安排的这个你们安排的那些课程我来上。大家书包的去多那古家出来加上归习秀，我们就到《生命记》第8章第3节，里是这个什么马波拉，人的生存不仅是靠食物，而是靠上主所说的每一句话。
Aishua kasi patatawala ima ito rusapuro ato pito snai ito taedan. No sauni no niji， no sauni no niji， 还说我们马家期的领导啊，我的在如果这一句句多姐姐，一句说诗歌光幕，拜阿多那是那个sauni啊，我那里来个天啊，maka kapten， no sauni saudara yang maju。no 新启示主任牧师提出了，我的妈妈在乌沙布曼部落后参加中会宣教大楼的定期会议。我呢，但是把这个在努力。还说9月27啊，说礼拜天不对后礼拜6号，中会我们台湾中会在三地门综合球场体育馆，也就说中会一长杯的桌球跟棋艺比赛。也就你看大家新界马上，我啦masalah kita tontonan di Mado， 就在过Mado9月28号星期日。no 28日の日曜大专の那今次啦2時半，就在诗班我们开始妈妈在伦山教会伦山教会，就教给说kemarin jadi juga pitu sawit saya juga kena tutulan leha ya malwa saya suami ni majai masuk di kiokai suaka sipan boleh mereka maju nak kuat jalan ini ki orang maju senai tu kena cari sana sang uli ke有的就mana我kasih ranu tiap maju ada tingking dewa masih majai kiokai Azua na paruta kinatosoa no marka taptek wala tashi pasca ta inori ijo ai bien toto 有没有出现一个蔡香哥已经回来了还没我以为还在医院嘛底下tiga iso dari lapan atau taptek di nan ate pasca ta na inori jamado你们在收听住院，还说母女每天都是骑摩托车送饭吃感冒我每天去送饭吃2斤呀，下课他们不吃便当演员自己炒菜，好，另外一个kita sasusuan no tusawin no 7点半，我认为kita semua kazangilan Indonesia semua puluh在全面开展了洪松义老师的家有7点半。一叫做本地嘛在沙沙，那过我们都平常嘛那么一种人，说了no礼拜晚的时候看一下有香蕉的话就拿去吃老叫咱们那种了对还说嘛是嘛在你就想那对不对？这个是你的什么ada ni hong长老你就说无论那光dimulai kemalu-kalu dalam我cuma liwatan kita kena nanti jodoh ayo jalan saya ya bila cuma mana si pasmala ada sensingan malai tentu akhirnya waktu luar semas itu ada teodosioni macam masjid ada 前面那个高志成校长那个什么 Timor， 所以 Timor 陈慧美校长什么马西里，这2个校长都是精神的基督徒。这个我看那个高志成都在那个，无论都是指挥那个诗班还叫嘛还有的学生还有的什么都了，在传金刚还是kawan-kawan，校长paling kerja oleh si Pak Bishop Daniel dan oleh si Tiaw Daniel lantas sensingan. 好，我们请校长来。牧师，还有另外牧师，各位长职，各位弟兄姊妹，大家平安。dapat yang mapulat, masih sagaran aja. Kemudian di area Semeru， 大跟浪untuk aku跟你们大概会比较清楚的是，比较大人物，我想一下曾志仁、曾志友，他们都是我的家里人还是叫汪永秀，小贝他们都是我的家里人，要不然呢，所以三个人
mama ay na sa susunod na surat kami na magkakaka kami masanya na po dapat kami na purulan yang aku siapa picture amin aku kemasiswa dari sua tinggal na smas dan market na另外一抓阿卡西一大股在摩根，真的是上帝的恩典跟很多的见证都在我身上。马里达芝麻，爱抓股给那san阿拉干打芝麻，di sekolah kan打芝麻ada masih 7 pada 7那个san curung agen带长老agen 7以及sekarang juga。另外一抓股首先应该可能第一时间之内妈妈在给你丢该补请安等于的呢，马给所有的弟兄姊妹玛丽达起码上帝愿意重用我，愿意使用我这个器皿，是干那么猪给那个一定要我抓股阿嘎西马上我先讲一个非常棒的一个见证。那就是发生在我先生的身上哈。dalam pengalaman在照顾萨兰，尤莱基老师过去就是在球场上的一个风云人物，然后那过去呢，他也是一个不认识上主的一个人哈，不认识上帝的一个人。那我刚退休的尤老师，退休的那里semula di mana semuku在抓。洗秀，真的刚刚牧师所讲的，如semua pusun dari cuaca nasmas mau dari cuaca kinaman dan gemetu dari cuaca kinaman asu pacunan dan sensingan penuran. Sekarang mau dari cuaca salah. Kaya semua puso di maju dari sisyo, mama lagi meneman di sana lagi maju sa sekolah dari cuma在丢干所以他越来越谦卑，真的是你越认识上帝，越认识上帝的话语的时候，你会更加的谦卑去服侍。这是在他的身上的一个最美好的见证，也是在我家庭上最美好的见证。马上会塞到不是见证，给说给你提问。我在蒂摩尔国小，我有一些好姐妹们，我们就是有一个米利暗的祷告团。你说跟你蒂摩尔不三个就该拿的古办公室嘛，但是我们因为两们在做那个信息嘛，那个边那个家长嘛，但是是个那个美好就是越来越忙，就是会有恩典的祝福，就会不断的在我们的孩子的身上，家长的一个身上，这是我一个非常棒的一个见证。是个给妈妈跟妈妈做一个机会，上帝又再次差遣我来到北叶国小，妈妈上对你嘛是哩，几乎大呢。来照顾西度，来照顾改变来去嘛在去嘛系列，时间马开养老的，那kemudian tak cuma saya照顾信息，来照顾改变马开养老的，马丢该呀第三步啦，就是这是一个改变人的一个很大的一个生命的开始的一个起源，所以我也愿意来，我愿来照顾姐妹，不如sama-sama。因为马上我们还是要有这样的一个祷告团的一个姐妹进到我们学校，是让他们就做很大的一个见证。那你不是今天那个你在这是干妈妈上把 small 在照顾小小的一些见证。玛丽要的地村长所有的一个长职同工。在我进到北叶国小的时候，有很多的家长、很多的委员愿意进来帮助、支持，甚至是做我们的文化祈祷。北叶国小是一所民族实验学校。我们所谓的民族实验学校，它是有不同的一个课程，它是一个双轨的课程，一个是走文化，一个是走学习领域。
学习领域，它是一个不冲突的。你看他们不会说我偏重文化，我就放弃了这个学习领域。我以蒂摩尔国小为例，我在那边有8年半的一个时间。我去蒂摩尔国小是一个任务遴选的一个机会是一个任务遴选，就是要走实验的一个课程，所以县府指派我去这个蒂摩尔国小。当初的一个任务是这样，我们走了8年半之后，我们的民族实验学校，不管是在它的一个文化扎根，或者是学生的学习领域，他们是全县的第2名。每个孩子的一个学习，他们是学历测验是全县的第2名，所以我们可以知道说，这个实验的一个结果，它是可以被证实的，它是可以被努力、被认可的。所以我们回到北列国小，我们也要用这样的一个方式去支持学校。蒂摩尔国小的办学是整个部落在办学，我更希望我们在北列国小是一个部落的一个共同体的一个办学的一个支持的一个团体。所以马上跟大家不必出来了，但那天你来在平欧在，长老教会是一个非常有力的一个合伙的一个伙伴相信的，我们在蒂摩尔长老教会的时候，他们就是我们非常棒的一个合伙的一个关系，所以我恳切也拜托，也希望我们也是如此。就像我们的生命教育，我们生命教育的团队，我一来牧师一班有3个老师，我真的也是非常的惊艳，也非常的一个非常的觉得这个是值得佩服走了20几年，还可以永续传承，有更多的愿意付出担任志工的一个生命教育的志工真的也是让我非常的感动。我跟玉慧牧师是我们在口社国小第1代的生命教育志工认识的所以玉慧牧师当时候在我们口社国小也是很早就认识的一个牧师，更不用说了我们都是3地门乡，所以牧师他是一个非常有为的一个青年，或是不在话下的一个青年。所以我在这里真的还是要谢谢我们的村长，谢谢我们长老，像永斌长老他的礼物都在我蒂摩尔国小因为那3位是我们的德文分校的台柱所以他们离开德文的时候，我这个德文国小就没有学生了所以我一直就拜托永斌长老他们的家里人还有佩文他们，就把孩子留在德文。这3个宝贝也是长得很好，也是非常有好的学习典范所以孩子在哪个地方，你要把他送到屏东市，你要把他送到黎明，你要把他送到北列国小，其实都一样。现在的老师都非常优秀，不要小看我们原住民的老师原住民的老师在学校的一个表现是一个多元多才多有才艺的一个老师。现在的老师非常多元，非常的认真所以最重要的就是你要陪伴孩子，在哪个地方，你把他送到仁爱国小，你放着不管他一样，他永远就是起不来的一个孩子。你放在北列国小，你不愿意陪伴他，跟着他一起学习，这孩子是指日可待的一个孩子。所以相信我们北列国小，相信我们的老师，相信我们所做的每一件事情，我们都是愿意帮助孩子，愿意让孩子成为后来我们未来的下一代，是我们北列很好的一个孩子。所以我这样看了，我们有100几个孩子105位孩子，北列部落的孩子就20几位北列部落的孩子认真的在我们学校就读只有20几位。我说这么大的一个部落，孩子去哪里了？所以我跟我们的老师们说，这些都是我们的责任。因为过去我们是不是没有好好跟我们的家长有把很多的一个沟通，很多的一个学校的一个学校活动或学校各样的成绩来展现，跟我们的家长沟通。所以他们
没有办法了解，也没有办法知道我们学校在做什么啊。很可惜，那袁成啊，袁成以前是在我们学校，那因为时间差的关系了哈，当时我们在甄选，他在国外哈，他可能去出国散心，所以就没办法来甄选出国散心啊，所以有在看看下一次了哈。我真是希望我们所有的部落青年，像陈恩啊，陈恩刚刚在诗情的那个陈恩以前都是在我们定王国小哈，所以其实我很喜欢用我们部落的青年，所有定王的一个所有定王的师长都是我们定王的青年，我都非常喜欢这些青年，因为他们也都是在教会长大的这些孩子哈，跟我们有共同的一个信仰，有愿意付出那样子的一个态度哈，所以我都是像陈浩，我今天没看到陈浩所以我明天我要跟陈浩讲哈，所以陈浩也是我们一直跟着我很多年的非常优秀的老师所以这些真是都是我们部落有为的一个青年，希望大家都能够支持自己的部落学校，让北业越来越好。大家嘛不啦，那多啊，不是爱比较瓜，我那边可能在说那沙丁案，伊嘛在马西里的嘛个信息说那神圣案，我那么那嘛个养老的，伊巴拉巴拉说那神圣案，伊话跟嘟噜话跟我都很愿意来听我们学校的长辈的一个指导，因为我要的是更多的指导，我的学校才会进步，我的老师们才会有更大的一个大跳进所以谢谢大家听我这么长的一个话语，无非是让你们支持学校，肯定学校，让更多的孩子进入到北业国小。大家那样嘛，不然我来听是那样问芝麻哪里，拜拜。好，谢谢我们校长哈。今晚就我们西马在部的当校长到山地，然后到北不说那个西马就国家省省啊。而且听嘎嘎嘛，那啥了，你们就，而且听嘎嘎是不要小看他哦，他我们省级裁判证打了排球那几个嘎嘎，永远都在那个都在那个当裁判那个很辛苦，以前都很辛苦。所以他没有去教会啊，因为赶紧去教会啊，感谢主，感谢主啊！所以呢，本来呢，对出来是现在你们的马西里学校那啥里啊，都是把这个努力出来，是现在你们的学校。其实我们这附近这几个学校都很不错的，北业啦、山地啦，还有长白，他们是聘的你是我花。aja ba ni sekolah tanah ulunwan ni sekolah buat tanah ulunwan di siye no lu ini awak kamane ayah kewan tak dapat 那个会没有了那个水校就要拆平我来干嘛地了多久了干嘛就他们心里有人要不要到北把那里好makanya tentu kita nak semas di sana itu suara kita tentulah这个抓呀，你真的是文化很重要，文化有我们的语言电话在上课在讲文化班，到给我在阿里巴巴你冇掉，有没有知道？古挺花呢还是古挺花吗？阿里巴巴马路上给我的单，把不用的在做慢头了嘛我说那牡丹野姜花，我们在哪一个在做少肉嘛，野姜花，我们在怎么呈现呢？干嘛呀？假的那个生姜嘛。因为有人跟我讲那个我不相信野姜花我们在怎么呈现呢？野姜花。有的也是有。我给我的来说。dia mai dua tanah wako, apa pengadalan di tanah wako,你们知道吗？tanah wako. Mari kita macam kena wajah majuai tanah wako, aja ni kalau tanah wako 是栀子花 dama， 李wako， 所以我在问你们那个李wako 是什么？是古亭花嘛古亭花，那就栀子花更不叫李wako。
哦，你挖孔，哦，好像刚才你们就讲了挖孔，加瓦，挖孔，哦，所以我们在谈这个的时候，跟那个子题哦研究很久，哦，因为有人跟我讲是那个麦达什么兰啊，那个绿色的，文珠兰，文珠兰嘛像像不的呀。拜你挖孔，我当你讲嘛就大家文珠兰啊。因为你讲到我那个大尺吧，拜阿维达、温珠兰那种的，所以我一直对他们的那个不解决完，然后我们就要答案，请告诉我，谢谢。谢谢我们陈惠美校长，还有我们林副校长的报告。接下来到我们的公导。第一个也是，我们也在这边也特别为我们北岳国小的所有的一切哈，希望我们的孩子们都能够回到自己的部落来求学。好，第一个我们要带导的地方是今天风和日丽哈，不晓得是不是会有台风？对，因为是9月12号哈，有可能会登陆哈。那我们一样在这边特别为怕会有风灾哈，请大家都做好防台的准备哈，避免更大的损失。希望弟兄姐妹们也摆在祷告中。第二点，我们也特别为今天下午2点在玉泉马莎联导完所办理的诗歌观摩会的活动对所有的一切活动，还有我们的诗班都能够有更好的表现。也在路上都能够平安。第3点，我们也为我们的牧者在本周所有的事工交通上都能够平安顺利。还有下周台湾中会所要办理的议长杯的桌球赛，还有棋艺比赛，都有主的平安顺利同在。我们也特别继续为我们75周年所有的系列活动的准备，还有施工都摆在祷告中。最后一点，我们也特别感谢主，让我们的在江特姐妹都能够平安的出院。我们也持续为曾敏生弟兄，希望他在医院的治疗都有主的带领和保守。还有我们在家中的在身心灵遭受困难的弟兄姐妹们，我们持续为他们代祷，他们要特别要祷告的地方。那公祷结束，我们请我们的牧师来做交托祷告。阿里嘎英里。
Lo kinibakan na nasimasoy kalibawa. Wai wajam nang bita-ita apagaw-gaw o niya inuli. Palawag to sengsengan di ubigak ko iwajay masiri. To sengsengan di ciukai. To sengsengan di wajay masiri ciukai. Ito niya marga na betik. Ito na ito mga ito ay biyunganan. Kasi inuli ang penuh na macam-macam sengsengan na dipintiaw ng sud. Nasubaw gawi, rasul Ismail, palawaki, ay kena inuli ang pagawgaw, awan ang ganda ni Yesu Kristo. Amen. Amen. 受荣，请翻开诗歌本第246首。我们也请下周要服侍的同工们，请到前面领受差遣与祝福。请起立。Mali-mali, ayaw dari sunod niya si Masi Kaliwawa. Tuwa su tinutulutan, tuwa su bau picul, tuwa su Ismail, tuwa niya rehay. Baik ka mas-mas, namaling dili tiyaw tulisun sa marga su pinili, aso sa sakaulan niya wajay masirit kiyukay. Dori kiskaul sa isyuka nga susunsengan. Kaya mo dan suka mas-mas, pakijangi do su seidi, awai do cawan do su picul, lain do kipusen-sengan dia malu, isikan mangua no marga suadak, nama jengara sumadan. Baik ka mas-mas, ai su diwa wadaw diaman, orang kaya makan. Kiliwag, mo da ka mas-mas sa ihari babaw. Pasuli, matamay dengan Yesus Kristo, akizam, bau picul timia. No antara kalawasan na wag kano semas mula si pagkaisangi kanungon may tuso pa paraw. Amen. Amen.感谢主。那我们今天的聚会到这边结束。我们今天聚会的人数有73位。阿里嘎萨里，我们一起呼到平安。愿主的平安都与大家同在，平安。